Hello guys. Hari abantu benshi bagumye kunyandikira bambaza bati ko ni gute ufata ifoto ukaba wayihinduramo umuntu urimo kubyina. Bajya banyandikira muri comment, ndaje mbereke uburyo bikorwa. Gusa nawe ubikeneye nk'imbogamizi wagize ibintu runaka nagiye ntambutsa, wambwira ukanyandikira, haracyatanga wanyu. Mbibutsa ko ari na channel nshasha, usabwe kuba wakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo dukomeze ibintu bigende neza. Dore muri izo video nakoze, urugero dore nk'iyi ngiyi urabona, urabona izi yari ifoto nafashe. Dore iyi nayo yari ukuntu ya yindi urabona byose uburyo babikorwa. So kugira ngo ibintu bikorwe gutya, icyo usabwa ni ufite phone na internet. So kugira bikorwe uraza muri Google Chrome yawe, usacingamo ijambo bita Vigo.i. urabona iri hano ryajemo, iri hano kimara uracukura, uri buze kurikandaho, uburyo birafunguka, nawe urimo kubibona. Dore website uri buze kwinjiraho ni iyi ngiyi. Ibi ni ibintu byoroshye cyane bitewe n'ibyo ukeneye. Urabona uburyo byafungutsemo. Uraza apana kudownloadinga, uraza winjire kuri trying on web, ukore online, ibyo biba ari byiza. Uraza kwafungura, utegereze akanya gatoya. Bakubwira bati injira akoresheje Google cyangwa se email, ukadukoresha Google, nibyo mbona biri bukunde neza. Nunyaruke mbibutsa ukana subscribe. Urabona urahitamo email ushaka, wenda kadutemo iya mbere. Utegereze akanya gatoya, urakontinuwaringa. Urabona uburyo biri bufunguke, buri wese biraza gufungukira mw'ubu buryo. Urabona muno biraterwa n'icyo uraba ukeneye ko igenda ikora. Nkangaha uyu ni umugabo urimo kubyina. Dore for example nk'ubu reka ducuzingemo, wenda kano k'uyu muntu urimo gukina basket. N'uburyo bakunda bigenze. Umuntu wari ushatse kumpamagariramo, ariko muri buze kuza kwihangana. Urabona uburyo ibintu byaba byafungutsemo. Urabona bitewe n'ibyo ushaka muno wakora. Reka wenda ducuzingamo kano k'uyu muntu wari gukina basket. Akangaka uraza uragakirikaho. Urabona uburyo kari bufunguke hano hejuru. Tegereze akanya gatoya ibintu bifunguke neza. Bibutsa ko ugomba kuba hano internet imeze neza, ari nka za zindi z'aba bana nyine. Bibutsa ugakanda subscribe. Tegereza akanya gatoya. Urabona uburyo kafungutsemo. Kakimara gufunguka uraza hano winjizemo, ushyiramo ifoto wifuza kuba washyiramo. Noneho urabuze kwakirika, bahita kujyana bakuzana mu mafoto. Let us use for example this, and then kanda done. Ibintu byarangiye, tegereza akanya gatoya bibanze birodinge hano. Kimara kurodinga, urabona ko ifoto yanjye yajemo hano, urakanda create. Urabona hatazamo ijambo rino ryanditseho generate. Ndakenga everyone, nta muntu utaribona. Tegereza akanya gatoya.
urabona ko ryafungutse, rikimara gufunguka urabona ko ari njye wajemo, ifoto ushaka wayipureyinga, hano ushobora kuba watumira, hano ushobora kuba watumira abafurendi, no hasi hano ukajya kuba wakoresha hano ni ukuba wayidawunilodinga ikaba yajya kuri fayilo yawe. So hano urabona ko ifoto yanjye amaze kugeramo, naje mu kibuga urabona ko tayari itageramwo. Yangusaba kuguma kuba wakanda sabusikarayibu, ukanda sheya, ndetse ukeneye n'ibindi bintu usaba ko twagufashamo ukaba wabyandika muri komenti. Dukomezanya na videwo ikurikira mu kanya.